Bakunzi ba Aganze TV, ni umuhungu wanyu Emerson Nyambo. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi ko utangiye ubona nkwereka suri n'ibiki tugiye kurebera hamwe. Urabona iyi suri yacu ntabwo iri gukora. Mu gihe aka gatara kari kwaka hano ntabwo iyi suri ishobora gukora iyi laptop. Iki kibazo ni icya touchpad. Urabona screen rwose suri ntabwo ishobora kumuvinga, nta nubwo ishobora kuyibona. Ese iki kibazo uhuye nacyo wagikemura gute? Iki nicyo kintu nifuje ko twunguranaho ubumenyi uyu munsi. Komeza gukurikirana Aganze TV, wibuka gukora subscribe. Ujya muri comment ushimishijwe n'ibyo dukora, utubwire ikindi kibazo ufite twagufasha cyangwa se twunguraneho ubumenyi. Uhuye n'iki kibazo cya touchpad, muranyihanganira kuba hari kuzamo shadow, ariko message dukeneye gutanga iratambuka. Uhuye n'iki kibazo cya touchpad, agakoresho k'ibanze ushobora kwifashisha kugira ngo ibintu byawe bigende neza cyane ni suri ya external, suri isanzwe. Ifite ni wireless, nubwo yaba ari y'umugozi nta kibazo. Reka nyiconnecte. Muranyihanganira, ya suri yacu namaze kuyikonekta. Urabona ko biriho kabisa. Urabona ko yo iri gukora nta kibazo, ariko wibuke neza yuko iri gukora ni ya external twashyizeho, kandi dufite ikibazo cy'uko iri yisanzwe itari gukora. Kugira ngo icyo kibazo tugisolvinge, turabigenza gute sasa? Tujyane step by step. Turajya kuri start, ibintu byoroshye. Tuze kuri setting. After yo kugera kuri setting, mwibutsa yuko iyo wahuye n'iki kibazo, uriya mwanya wa suri, sorry uyu mwanya wa suri ntabwo ubiri gukora, ariko keyboard y'ibiri gukora. Tutiriwe tujya mu setting ya mouse, tunyura mu nzira nyinshi. Ndakwereka inzira ntoya cyane yihuse, kandi ku buryo bihita bigenda neza. Uraza hano kuri keyboard yawe, urabona turi muri file setting, twandikemo touchpad setting. Turi n'ubu ngubu ntabwo yakora rwose, uri kubibona. Ariko nidukoresha ya external yaza guhita ikora touchpad setting. Muri touchpad setting, touchpad urabona kuri off, urahita uza kuri right side, uhaklike. Urabona ahantu handitse ijambo resetting. Yap, automatically byarangiye. Close. Urabona ko isuri yacu ngiye ngiye no kuyifunga nayo kuburyo takora. Urabona ko irafunze. Then to verify ese touchpad yacu, urabona ko kagatara already kamaze kuzima. Ubu ngubu twayikoresha nta kibazo. Kubibona irakora neza cyane rwose. Wibuka gukora subscribe kuri Aganze TV kugira ngo ugende ubona n'ibindi bintu byinshi byiza tuba twabateguriye. Kandi ufite ikibazo nawe cyakunaniye kugikemura, jya muri comment. Haba mu buzima busanzwe, haba mu bintu bijyanye na electronic, buri kimwe cyose duhari ku bwanyu. Ciao ciao.